Hello guys, welcome back to my channel. Hichi channel hi akhan to ding deinan lungsi nin like, share, subscribe and also care hite Korean movie My Love from the Star explain na bol chu aban and bol zom kita hite episode 8 hong kipa na hin chengin agari sunga patchun damizon chu patike chan aga ve phan hinla damizon chu anom ta pu nahi chengchun damizon lungsi nin hungin kakichai atin akap tan hichipe lai ta chun cheng chu kolhan bolin hiche chun levin cheng o chu angai le akichada ne hen hichiji chun levin cheng ko ma chun inati ham akicha to na bangi atile chengin jong kaumna kahetapui hoilaya kaum ham atita ni hichiji chun levin na gps on bolin tin asai pi in a gps apat chun cheng chu aga pui do atan hi amani zong in hong thun thon le damizon chu ain mu do tan aman zong hoza pat nong ham atile police station apat kahung hi atitan hi hinla chengin nangin nei hung hu do hilo ham atile levin ipina sei ham atitan hi hinla chengin ken mol chunga kamu chu nang nei mo nge atin ahin damizonin police station a kachi ahin tun nagolpa zong omtan ke chi tangi atin achi tan hinla chengwang alung among thei punhi aji chu ahung hu do pa chu domizon hi mo ngi tia agel hi chi zo hin le upa le aloi ho ahung kimun le upa hin cheng chu na tha go dan ai ta ta en hi pha chom kha zo hin domizon hung kimun akhuna gari aina ho chu anakila do in hi cheng jong in hung hlun le arum sung chu anache de du in amazon apeng za jengin a o chu domizonin ahin zan amazon hung thlai lut paijin ipitu ham atile kain sung hiti hin ena bol pi ta ve atin domizon chu avet sa ta nahi ichizo hin chengjong ainin ngam tapun hiji chun domizon rumin ta nahi hiche hin domizon khut chu ahin mu do tan amanjong na khur ipiti ham atile ka kisu kha hi luphat hetai ga kilomin tin asolta nahi alangkhanin liu chu simi komen achi in chengto chomkhat gom khom din aga tim tan hi ahin hichi ahin simi in ama pi ding mi tami nangjong na umi ama bo na gelin midang ding na gelpui chulen he dikha chu chengin aniawa pat ananga pa chu kamu e hin hedo le akingai pi pai ding a hi tin liu ko machun aseitan hi ajing khu hungwa ahin chengjong insunga chun boldi he mo manin kimai le akyang ko pol anaman sa chu ain mundo in hi domizon hung thun thunin ipidia zo na sei ham kyang ko kalapui na tin hi chi hi ipi ham atitan hi ahin domizonin hichi tabang kyang ko si a tu sit tu chu inzo cheng hi khan ti ati ji a cheng ding gel na hichi kyang ko chu anakila do hi pha chom kha jovin leu pa te ho ahung kimun asu pa khanin hichini khu a cheng hu do pa chu muntin ka holin kamu zo pui titan hi domizonin a drawer sunga pen drive chu aga la le hununga athil tu ding akimu tan hi mun kha na hin simi te hon shooting abol na wahin leu chu ahungin hichi chun simi in kakoma na hunglo na hi chengin agel pa chu ko hi ne nom hin ti ati le levin hichi thu chu he pui kanewa pat kagol pha pen nang ne hin ke ko ma jong na sei lo di ham koi ham hi banga mel hoi kagol nu nang lungthim su ke tin adong tan ke hi ne ve en cheng hi iti a nom di ham ti jong ka het lo hi wanga ken kalung neu pi pun nangin jong nalung gel na sei pi anga je ti tan hi simi in jong iti ka sei di ham atile levin kimai tu a na sei ngam lo le fon be he jong le ken nang kahin lung se ni tin lang thu tam pi sei belovin a fon chu tha pi jengin ati pi tan hi hichipha chun simi in leu chu kol tan hi le levin hey mingol ken naniawa pa lung sit pa chu kolin kati ai bovi ipidia ke kul nei bol ham tia aga avet le asu mai chu lon hlin ana chup tan hi hichi zo hin chengjong aniaw gul nu komen achi in phat zo si a domizonin hu do ji thu chu asei le agul nun phaten ki jenin ati pi in hi
cheng jong hlu lang doctor khat komin achi tan hi chi achun doctor pa chun ilunga iha gelwal ji ho hi ata bangin aki gel jin ahin la ta he ji poitin cheng ko machun asei tan hi ran khat hi leole a upa cheng an ani a khom lai ta uhin chengin pen drive a video thu chu them khat hin seile levin hoja tam pen drive chu police ho khuna pileu hen eura tha chu ko e hi I hol do thei diu he atile kaman sa tai atitan hi pa chom khat jovin domizon jong in hong rong tan in sunga chun cheng chu anomin hi hichini hin chengin don di khat hen pun ahin la domizonin adon pi pun hi hichiji chun chengin nei don pi lo dile 15 second mit phele he la nei vet ding hi atin akivet sa tan hichi hin domizonin aha vet walji in amu lang hlonjo anakisutu hlontan hi hichanehin episode 8 akichajin episode 9 explain anabol pai ki taw hete episode 9 hong kipanahin domizonin college a lecturer abol pet hong kimun episode 8 na cheng to akivet tu pe hlon chu hong kimun hi domizonin jong student ho ko machun mihim lungsunga ipi umham minin aphung do I nalungsir khat to nakivet tu ting nalungsung kipa ding ahi ati hichi zo hin chengle domizon hong kimun hichi hin domizon hi anadam mo tan hi inasei bangwa ama hi numei to akichop tu ham khat jongle athane na atha samji e inatiu chu gel do ki nu hite domizon dam mo hi cheng hin alona ji a hepun agul nu kul bolin adong tan hi agul nu sei bangin abol jin hinla all dom pun hi ajingen domizon gulpa ahong tan hichi achun chengin doctor ho ko ma puiding katile anum pui etin domizon gulpan jong ama khu doctor ho ko ma pui angai pui etin hichi chu cheng alung adong hle in hi domizon gulpan domizon chu ni adi agapin hichi achun kalol anna e atin domizonin ahin sejin hi chomkha jovin domizon gulpa jong achi kit gotan chengko machun inzoting lo anapi in chule ama to kinai hi in ati pi in adal hatan hi jingka hin domizon apam langa anato pe nin chengjong agachi in nikisu kha na adam hi laji nevet sa in atile domizon chu anumpun hichi chun chengin itidana nanu kim khalo ham napabo hungji I atin omdan chu domizon gulpa chu apada na na gel jing hi chengin keila kapan eda la in kanu to bo ka ome atile ahile na pa tua hoja tam tin domizonin ahin dong tan hichi achun chengin kahepui kapan ichana eina lungsi na eina ngai lut kana he thimlo tu in engai lut eilung set kahechin momong tai atin akisi thu anasejin hi hichi pe hin cheng chu leu upan ahin kulin hichi chu domizonin ahet phanin cheng mobile chu akile hla sa en ahi hichi hin chengin boina hin te atile domizonin ipi boina nei diham atin hichi phat chun chengin leu upan jong e de chat ahi levin jong e de chat hichi ji a chu ule kina hlona hidiham kati ahi atile domizonin iti pasal jo sin nangna de chat deham ati pi in ahi jipa chun chengin nangjong na jawi atin chuzo chun domizon ko ma chun hela itabang nume nadi jam tin hendong tan domizonin kagel hi laji atitan hinla chengin kenwang thi chan giza eidin pingap cha hobo kadeji atin hi hichizo hin leu upa ahongin domizon to ahong kimutu hlonin leu upan domizon ko machun chengle nang hin so ding nanuble pen drive chu nei hin pido hlonin tin ada hlatan hi leu upa jong lifa ahong kum su a anoilang ahong hluna akot ahong kehon le domizon amuki nin alung adong hle nei aji chu ehet bangwa live sunga kumsu khat to kenga kumsu chu ki banglo ding hi domizonin leu upa ko machun cheng na hin to kha ni le nang na hin lo ding hi nang hi ken katha ding hi atin nangin nei he lo khat chu ke hi iti azong ni tha thei lo ding hi ati pi in hi iti hin pha chu hong che chi in ni khat hi
leo le simi chu hong ki mutu ki hlonin hi ichini hin simi in cheng anahu do pa lim chu leo a hin vet sa in domizon hilo ham ati le leo chu alung adong walin iti hichi hi thei ding ham tu giza alim ki khial lo anati ne hi hichi zo hin leo zong domizon ina ahung le domizon ro ma chun cheng chu anom kinin hi levin zong hilaza nangin ipina bol ham domizon la em tin lunghang ta in ahin dong ta na hi chengin zong tuni chu inati ham nang hi ati le levin hung pot do in atin a khunin akai do in hinla chengin ka khut ana e neihlan hilaza hi kanuma ka na hi sa ham khatviza neidal ha nihla a chun karum sung anaki khulin ka kichat ji a hilaza ka hi atitan hinla levin pidinga hilaza hi na ham ke inan hung theilo ham atin hi hinla chengin insung mi na nei chula em tin aki boile hlontan hichizo chun chengjong domizon in chu da hladin ahung ki geltan insunga avan ho aga kila ka hin domizon ahung tan liu chu to anaki mutu hlontan hi insung langa chengin dustbin sunga tilkhat ahin mudo tan aga vetle kar ai na hai hal ho chu anahitan hi hai halachun atisan chu anabe anala jin hi chengin jan khana ahung hu do chu ahin gel do kini hi apolanga levin domizon ko machun hichin ni khwa truck apa cheng hu do chu nang nahi lo ham tia aga seile domizon chun leo chu ahin ven hichi ahin episode 9 aki chai tai episode 8 to 9 explain ibol now hichan hin aki chai tai aban in upload kit ka sevin na bon chavin damsel chi tawin